بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها لبوت عزة البيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميدو تفسير كلاهوغا और मैं गंडो गति गवाह दक्कादा ने दे पॉइंट का एक दिन फुर्दम पॉइंट की कुरान के इस्तिलाही तारीफ़ा बहे गोतुं अदी हम में देवण पॉइंट की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी बावाले विकीरत कुरान के आयत हो के तेरें मी नस्खु विफावा आयत नोत मी कैंसल मी विफावा आयत मी आयत हो के एक बात का बहे गोतुं और मैं वाह दक्कादा ने एम फुर्दम कमका कीरित कुरान के इस्तिलाही माने बलायरुगा इस्तिलाही माने आर्गुमेंट बेनु वेतो और मैं तेरे मीह कह रहे कि कीरित गुरुवाना की कोबा है कोचिंग है ये हाफिकुम गवानामा एम के जवाब का अन्ना ने ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला केत मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे बावाले विफोते मिजमान बलायरुगा एक इस्तिलाही माने फर्क बेनु वेदाने बिजमानुग मिवनी कुरान एम्मे कुरीगा ए बावाले वुनु जमानुग ओय गोत कशन्नो एगवडा नान फदान एम्मे फुरतमा किरित कुरान बावाले वुनु मिदियेरुगा तेवि सहरुगे मुद्दत मिदे किरित कुरान बावाले वुनु ගෙන්දෙවිරුगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के फान में उगन्ना देवीमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी बेकलुन्न मिदन्नवनी नोत बयान को देवनी मेनी आयत नोत मेनी सूरत के बयान नोत मेनी सूरत मेनी हिसाब का बावाल वाफिए दिन सहाबी बेकलुन्न मी एगोत मे उगन्ना देवनी दिन ए बेकलुन मी कंत कुरवा गोत की ए कुरान दस्कुरवनी आयत हितुन दस्कुरवनी अधिहमयकुगा एबेफुलुं ගෙන්දෙවි ලියුවමු එබේෆුලුं ගෙන්දෙවි ලියුවමු එගොඩානන ෆදා මිසමානුග අගොමෙන්න වර ෆසේහ මෙති ෆොත්ත මිහිරි ලිබෙන් ෆෙන්න ෆොතේ එමෙ ෆුරතම වෙස් බුනීම අගොමෙන්න අන්නානි මිහුන මොනිටර් ෆොක් කාලා ෆොයි නමවස් ඊරුක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamanuga ए गुरुवान बावाले वमुन दियेरुगा ए सहाबी बेकलुन लियाने फोत्त्य केन्ने फोत्तोगे बदलगा ए बेकलुन लियुवमुन ගෙන්දෙවි ए लियुम बेनु कुरवे एकी कहला आला तकुगा मिसालक बुनानम मी जनवारुंगे हं ए हिक्काගෙන් ए गलियुमुन ගෙන්දෙවි अधिहम हेम्मे गोत जनवारुंगे काशी कट्टे बुने मार्गमंडंग अबसन्नाने कुकुळुगे मेहुन्न कशि आदा कुदि कुदि कशि कशि एकमगु एरुगे ए सहारातरेगे मेहुन्न जनवारा मि जनवारुगे कशिता मे मिगुणान मि एकी कहला कशि एकी साइज के कशि बुने एके कशिगे विस लियुवि अदि हम हेम्मे हिलागे विस लियुवि हिले बुने मस आर्गमंडंग सिकोंडेन अन्नाने मेहुन्न फरुबद हिलवाहक एकमगु एबेकलुं ए हिलागे लियुवि मि तुनी हिलता होगा लियुवि कमंग आसवे एवेमा एकी गोइगत एकी बेकलुं एकी एच्चेहीग मि गुरुवा लियुवमु ගෙන්දෙවි रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एब्बा फरंगास विदाळवान मियने आते बावाले विज देन लियुवान नोत अनेब्बा फरंगास विदाळवान मियने आयतका जहिගෙන් දෙන්ගෙන් තනෙග්ග මියනේ ආත लियुवाशे इगोडनन फदन गुरुवान बावाले वुनी की फातिहा सूरतुन फेशिकिन गोस नासी सूरत हिसाब कश एगोतक ऑर्डर कश वेसनो एकी फहर एकी तंतन एकी वरवर मी बावाले वुने एमे फुरतमा बावाले वुन आयत की अलक सूर तो के फुरतम फसाय बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
migota furtan fasab bawan hamay gota emme fahu ayate ge gotuga baqara suratu mulkirat quran ge fahu ayate ge gotuga allah subhanahu wa taala bawalevi wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun niay kommekas mi buni Quran mussaf feshigen gos nimendenen e order kashen nune bawalevi ke eka baluge eki duhu eki tantan eki haru bawalevi ehmema Rasul sallallahu alaihi wasallam wadaage bekaluna vidalwan meeni surat ka ajhege meeni tankola liwwashe meeni surat ge fahaduge meeni tankola liwwashe nune mihar kuri liwwuna ay mihar cancel vejje e ay fuhluwa ihin eka baduge etanu ge hin ayate liwwashe migoto Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi bekaluna irshad evam gendevi mihen mi gendevi hama egotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mule hayap polo egotu ge me nivigen diye Rasulullah mi duniya du kurba wadanne virgaves kirit gurwan effutek sifaga ne jama kurefai kirit gurwan effutek sifaga ne jama kuref me dalgumanna me venna kala musaf got kanne jama kurefai hama eki bekolun eki goggota rakka kurban gingule dem me enane Rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamana fauga Abu Bakr ge faanu ge khilafa emme furta men Abu Bakr ge faanu Abu Bakr gifanu ge zamanu ge vegen mi diye gota ki kurabun hangurama warak ginade dekke guruwan hitudas sahabi bekalun shahiduwi warak ginade dekke sahabi be Quran hitudas buneve gotuga haddiya waraka bekalun shahiduwi gen diye mihim mikam wumakuga Rasul Abu Bakr gifana Umar gifana as me khiyaful mi devwani Ingashe mi fein effote gasifa ga jama kuran nar mege kurin tibi eki mihun atuga eki bekalun atuga eki goggotan eki bekalun gengulu vum migen devi Umar ge fanas mi lafaful mi devwani Abu Bakr ge fana mi furduma khalifa Abu Bakr ge fana mi vidalwani kike nune ki ekibe Rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga ekade ge fana nukurwa kame dan timanna men Quran kiyenakun heyye nukuran men Umar gafan lafaful devve mas Abu Bakr gafan ma ehem vidalun defon Zaid gafan gennawa Zaid gafan lafaful devve Zaid gafan lafaful akuga kommekas effotek sifaga kirit Quran jama kurevuma Abu Bakr gafan ebbase wadagati ehme ei emme fortama kirit Quran effotek sifaga jama kuremun dia gotaki emme fortama Abu Bakr gafan ge zamanuga kirit guruwan effotek sifaga jama kurevuni denga dihama yakuga ane point aki Abu Bakr gafan foga khalifa kan ai Umar gafan foga khalifa kan ai Uthman gafan etimman khalifa Uthman gafan ge khilafatuga kirit Quran ge gina copy taken hedigen gos eki qaum taka note eki sahar taka fonubam gendevi evre emme fortama Abu Bakr gifan ge khilafatuga kirit Quran effotek sifaga jama kurabuni agon men aduhane la yamassuhu fi kitab maknun fotek ge wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fortakum bas me ege gotuga mi tahir wegam wa miha effotuga alleveni ves ekon Rasulullah ge zamanuga mustafen netta effotek sifaga liyeven ege mane ki eruga e liufagen gengulu vi fafuttakuga nulane wahaka tahir wegen benuwe kommekas Abu Bakr gafanu ge zamanuga me Quran effotek sifaga furtami jama kurawuni e jama kurawunu iruga eruga hamaykan hunnane akurtakel liyefa hamaykan akurtaken hunnane liyefa eruga mussaftogus ega mane ki evves kala tikken hunnane jahafe misalaka mi zamanu galmenna me fennani tawara reeti ko tartibu ko qafiya enane detiki fafiya enane tiki batirige erinnuguta taamatiga denuguta saamatiga tinnuguta miguta kasha evves tikken nen eraku jahifai fortama eliuvir adi homiya akuga eruga evves akurek gane tikkevves jahifane adi fiyevves jahifane hama ekane akurtakakum mihel lifa hunnane misalaka argument navs divehi bas enge mihekan engene misalaka filin ujaha baif faharu akurtake
liyefa hunne eruga wes divehi bas ege miheken egene kiyan misalaka alifaka hayaka rayaka nunaka wima waragina fara ingena e aharenka ega komen filinu jehis hama egota mimaka nunaka mimaka wime emenge kiyalam filinu jehis ei mammaka ham baayaka alifaka pavinyaka wim bappaka hama egotan eruge ezamanuge e liuviruga nete fiye java ekamaku ebekadunnan e kiyawa vidaluwan engi wada gannawe arabinkama waati wima misalaka e asa honna basmagum balar basmaga balaruga ebefuna engi wada gannawa kiyan misalakan algon navves me misalaka balama khabaru me nustaqu minna khabaru e dive bombeenu kura khabaru hamay gota bi besveri kamugaves beenu kuran khabaru divehi boga mi as mi liyefa honneru misalaka regandu ashijjaharu khabaru kiyafi mihin liyefa honneru evves mihinga sekundiya kannana a edakkani besveri kamuga beenu kura khabaru ge wahaki ehne nanna hamay usulun e adwaha mi ken edakkani e khabar toge wahakakam hami usulun mi guruwan liyefa honneru gaves e asa honna ibarataka e asa honna lafzutakun egene e kiyamwa goy kiyamwa mi hunna envima by far ya'lamun e fiyen nujahonneru gabes nugutan nujahonneru gabes egene kiyen ege mi arabi ege mi kengene kiyen ta'lamuna bas sama liyefonneru nane eggutaka ya'lamuna liyefonneru sunnane eggutaka misalaka yadlimun e liyefonnane hama eggutaka yuzlamun hama liyefonnane eggutaka e mikahala gotakan eru liuwamu gendevi evvis kala fiye la akmi nuguta jessum enneti de fahunga eki duwassaruga mi guruwan ge musaftauga fili jehigen diyei adi hama hemme nugta bes jehigen diyei kommekas abubakar ge faanuge mi khilafa mi airuga egi wada gannan fadan eruga hama angan uganna demu gendane eruga kurimmi bunihen eruga mihunna eha baawaru mi misalaka bunanama miyako midani saudi arabiya gosse ena kiyawagen mi annani enage qauman asa miistakunna mi uganna deni misalakan saudi arabiyan kiyawa asa miyako misalakan menani irakan asa ena qaumge miistakunna mi kiyawa deni misal guruwane mi rasulullaga macce baawal migutan annanata baawaru mihun kiyawagen baawaru mihun annairuga miyaba balanje heta mi guruwan to nota nunto wes mer mihar algon nan hatim taka chen mi chapure fe fenifa hurima mihe ko gotan as kiwes ngene nubakan rangale nunka nama wes emme kuri zamanuga mi emmennaki foitta lievigen gengulu zamana nuati wime ebbame menen hitun daskogge as miste kunna mi uganna debam gendu adi furdama kolukama baati wime ehenkamu ei qur'an to nota nunto wes yaqeen kuran jehunu emima fahumi wadanne vi bekadun qur'anuge istilahi maanai mi kandalu vi ing wadannan fadan komme echigge sonnade bahavi gotun ega maane istilahi gotun ega maana bahavi gotun maane ki lafzi maana istilahi maane ki e fannegge bayaku misal ko qur'an ge holuwerin qur'an e maana kurawwago istilahi maana misalakan hadis ilmuwerin hadis e maana kuraw e komme fannegge ba misal ka fiqh ilmuwerin hadis ilmuwerin tafsir ilmuwerin me komme fannegge bayaku e maana kurawwa goin aamugote gaas hunani istilahi maana terege ehvima ilmuwerin mi bayan kurawwani adi miheku misalaka mi qur'anake mi gennani timanna mi rasulaga maccam mi baawale vi qur'ana timanna mi kiyawani bunikamuga vies ඊති ෆොර්දමයි බලන්ජේ එහෙම 8% එබජේ කොම්මවස් කහලා මේ කයිදෙන් හදන් මීය කොදියාසෙන් බුණා අච්චන වඩ එහෙම ඉල්මරම් මිලියු වණි කඩාලු වණි කුර්ආනුගේ ගොතක බෙලෙවෙනි කෝචිතෝ ඒකම් බයන් කරවම ඉල්මරම් මි විදාල වණි කුර්ආනුගේ ඉස්තිලාහි මානාගේ ගොතුග කුර්ආන කි එකියුම් සවාබු ලිබේ මුතවාතිර ගොතිග්ගා නකුලු වගෙන් ඇස්ෆවා मुसहफ तकुगा लेविගෙන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මච්ච බාවා ලෙවිෆාවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මුඅජිස් බස්ෆුල්තකේ ගෑගණ්ඩක මී දෙ ෆොලවතුගේ
तारीफ में कुरान की एकियम सवाब लिबे मुतवातिर गोतेगा नकुल वेकिन आसफावा मुसहफ गा लिफावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्छ बावाले विफावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मुअजिज बस फड़े कमे कस मी फस नुगुता मी हिमेनिगिन दागोता इल्मेरे मी बयान करवणी कीरत कुरान की तारीफ मिगतुन कीरत कुरान की तारीफ शरहन अलगुन में बलालारगे ए कियोमु सवाब लिबे ए बस फुलम में बुने बहुगे माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बस फुल कमुगा विफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्च बावा ले विफा वियस ए बस फुल कियोमु सवाब नुलिबे बस फुल तो कुरान कमुगा नुबेलेवेने अल्लाह यहाँ मिसाल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान में बावा लवणे बावा लवफा यस ए बसफुल कियोमु सवाब नुलिबे बसफुल तंगे कुरान कमुगा नुबेलेवेने तारीफ का फदांग ओतुमुं इशारा कुरानी कुदसी हदीस तका हुकुम मनसूख नुकुरवा तिलावत मनसूख कुरवा बसफुल तक एक माने की मैं कुरान में अन्ननी जिब्रील अलैहिस्सलाम में दूर कुरवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मती में उलुवारुगा එකලේගෆාන के दूफुलुं ए विदालवा बस फुल तंग एम मिकेन हदीस එකලේගෆාන की हवा नफ्स बस विदालवा बेफुलेन्नो बेकलेन्नो එකලේගෆාन के दूफुलुं ए वमा यंतिकु अनिल हवा नफ्स बस विदालवा बेफुलेन इन हुवा इल्ला वहय यूहा ए वहय कम का नूनी नुवे एमी में එකලේගफान के दूफुलुं मी विदालवा बस फुल तक मिकेन हदीस नोमल को मिहिं उले दिरुलुं तोगा दें එකලේගෆාන के दूफुलुं ए विदालवा बस फुल तब सेबहुरे एकी कहला नन्नं एब देवे हदीस तोगे सेकी कहला वत्तर बहुरे मिसालका कुदसी हदीस मैं रसूला के दूफुलुं विदालो मैं कुदसी हदीस की अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूला मी अंगवाणी मेनी कमेगे वाहक ಎಂಗೆವೀಮ ದೆಂ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವನೆ ಏ ಕುರುಗತಕ ಬುಣೆ ಎಂ ಮಿಕಿಯನಿ ಕುದ್ಸಿಯ ಹದೀಸೆ ಅನೆಬ್ಬ ಫಹರು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ನಮಾದ ಗುಳ ಹುಕುಮೆ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವನೆ ಎಗೊತ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವ ಮಕ ನುಕಿಯನೆ ಕುದ್ಸಿಯ ಹದೀಸೆ ಕೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಸ್ ವಹಯ ನುಕುರವ್ವ ಎ ಹುಕುಮಕ ಬೆಹೆಗೊತು ಮೀನಿಚ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವ ಕ ಎಂ ಮಿಕಿಯನಿ ಹಮ आमुक अलगुण में मिबेनु कुरा हदीस एमिमा रसूला के दूफुलुं ए विदालु कमुग वियस ए कुरआन कमुग नुवानमा ए कियोमुं कुरआन कियोमुं एलिबे सवाबे नुलिबेने रंगलो रसूला के दूफुलुं ए विदालुवा बसफुल तंगे हदीस ए कीमा अलगुण में न सवाब लिबेने एकमकु कुरआन कियोमुं एलिबे सवाब नुलिबेने वाह के बुनने मेरे वडानान फदन कुरआन की मी कुरान के माकुरक की कम कबिस दिहा सवाब बेलिबे ए बाबर अकुरतंग अलगुण में मिकिया लीमा कुरान एक्कोलुं अनेक्कोलुं अलगुण में किया लीमा अलगुण में न गागंडकंगे बेलिबिगेंदे 30 मिलियन सवाब वर बाबर एविमम ए सवाब फहर का अलगुण में न नुलिबिदाने हदीस किया गया एवे मितनुक में गुना वाह के की रसूला का दूफुलुं हेंगे विदालवा हदीस बस फुलता नु बेलेवेने कुरान के गोतुक बेलेवेने सीधा कुरान के गोतुक अंगवाफावा बस फुलता के अदि हम एम में बयान करवने तिलावत मनसूख करवाफावा आयत बस नु बेलेवेने मीगे तफसील इराद कर देंगंड पॉइंट गानना एम फुरतम कम की कुरान की तारीफ के एकियम सवाब लिबे नुक्ता देवण पॉइंट का आसमे इन्नने मुतवातिर गोतेग्गा नकुल वेकिन आसफावा मिहं ओतुमु देहवणी मुतवातिर नूम बसफुले नम कुरआनुगा ए बसफुलु नुवाने कमे माने की कुरआनुगा आसफावा हुरिहा बसफुल त वेगिंदानी मुतवातिर बसफुल तक दें हदीस का नतमे बेनु करवे बाहेमी आहाद हदीस व सुन्नान हदीस के की कहाला पत्तर तंग हुन्नाने दें हम एम में गोतंग आहाद गोते गासफावा क़िरात की नो तो कुरआन के हिमने कम बुने बात की यही कुरआन के बयान नूने आहाद बसफुल तक बुने बहुगे माने की मुतवातिर दर्जे नुदा कम में बसफुले एम में मीहें अदि जमातिक बयकु रिवा कुरवा फविस मुतवातिर दर्जा ग हुन्नन जहे शरुतु ए शरुत उतरे शरुत उनियफावा कम गवानमा
e belewigen dani ei ahadu hadisegge gotuga ema ahadu ayat hadisegge gotuga mi aswa baata nu belewigen da nu belene ei kirit qur'an ge himene baata ke gotuga adi hama hemme mushaf ga lifawa mihen otumun engeni Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulaka wefa adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge macca bawa lefa wiina mawas mushaf ga lifa nuwanama ei qur'an ge bay nukam mingotun qudsi hadisaki qur'an ge bay nukan enge qudsi hadisaki Allah ge kalam fula wefa rasul sallallahu alaihi wasallam bawa le wefa wa basful tekam ga wies mushaf ga lifa nuwani ei qur'an kam ga nuwatiye එමෙ මාල්ගොන්න මිහාර ෆෙන්නා මේ කුර්ආන් ජමා කුර අබූ බකර් ගෆාන් ගේ zamanuga mi ජමා කුරේෆා කුර්ආන් මේ ආල්ගොන්න මියති කුරු e mushaf ga e කුර්ආන් ගේ හිමනේ හුරිහා ආයත ලේවිගෙන් බාන මානේ කි එව්වස් ඔලිගෙන් එව්වස් තනෙක්ගේ ඉතුරක ෆෙන්නා ගෙල්ලිෆේ එව්වස් නැතේ ඉතුරු ආයත mushaf ga ලේෆා එවණියේ කුර්ආන් ගේ හිමනේ හුරිහා ආයත adi hama hemme Allah subhanahu wa ta'ala ge basfule otum megen dehawegen dani Allah subhanahu wa ta'ala ge basful tafiyawa ehim basfulaka qur'ane nukiyenekam adi malaikatunna rasulunna emmeha insinna jinni ge bastaki qur'an kamuga nuwanekam mi basful takun argumenna dehawegen midani qur'ana ki mi wakikahala ta'rife ebbahikan adi hama hemme argumenna එත්තන් කොළ වෙට්ටිගෙන් දී එයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මච්චා බාවාල විෆාවා මිහෙන් ඔතමුන් දේහවනි අල්ලාහ්ගේ කලාම් ෆොල කම්ගා වෙස් එබස් ෆොල්තා කීත රසූලා නුන් එහෙන් ෆරාතික් ගේ මච්චා බාවාල විෆා නම ඒ කුර්ආන කන්නුවානෙක එහෙන් කමුන් තවරාතා ඉන්ජීලා සබූර් ෆද ෆිත්තා කී කුර්ආන නුන්කම් ඒවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවාල විෆොත් එකෙක් රසූදුන්නා නබි බේක නමවස් එයි රසූලාගේ මච්ච බාවාලෙවි බස් ෆුල්තකින්නු නත ෆොතෙන්නු අදි කුර්ආනුගේ බයිබ්ස්නු අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මලායිකතුන් වහී කරවා බස් ෆුල්ත කීවස් කීරිත් කුර්ආනුගේ බස් ෆුල්තකින්නු එමෙම මි ශරහ බදාරුගා අල්ගොමෙන්නන් එංගිගෙන් ඉංගෙජ්ජේ කුර්ආනුගේ ගොතුගා අල්ගොමෙන්න බෙලවිගෙන් දාන බෑතක අදි හැම හැම්මේ කුර්ආනුගේ ගොතුගා අල්ගොමෙන්න බෙලවිගෙන් ලුදාන බෑත අදි සෆර් දන්නවාදාන කුර්ආනුගේ ඉස්තිලාහි මානාගේ ඉල්මෙර මි බයන් කරවණි කුර්ආන කි එකියොමුන් සවාබ් ලිබේ අදි මුතවාතිර ගොතෙග්ගා නකුල් වෙගෙන් ආස්ෆාවා මුස්සෆ්තහුගා ලේවිගෙන් වා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මච්ච බාවාලෙ විෆාවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මුඅජිස් බස්ෆර්තකේ අල්මෙන් කොමෙකස් මීරේ අස්ලු කියෙන් අල්මෙන් රාවාලා ෆෝනි නස්ඛුමා බිහි ආයත අනම සල්මන් ක්ලාස් මිගෙන්දනි විහිමෙට නොත ෆන්සස්මන්ට දිගුමෙන එහෙකම මිරේ අල්මෙන් වගොත් හම වමාහක මිරේගේ ක්ලාස් එර නිම්මාලාන එරාද කර වැදෙන් අන්න දොහෙ ගල්ගොමෙන් නස්ඛුමා ගොත්තක ආදි හැමයි මෙත තෆ්සීර් ඉල්මුගේ තාරෆා ආදි තෆ්සීර් ඉල්මුගේ අල්ගොමෙන් ඉතර වාක දක්කම දාන දුආක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන් එම්මෙන්න හේබස් එහෙමගේ හේ තෞෆීක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි වර්කරවන් දුආක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන් කි දීනී කන්තතක ෆර්වාතිරවා දීනී මජ්ලිස් තෝග බාවරිවා මිකංකම හිවරාහුග මස්සකේ කුරා බයිගේ ගොතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෙවම් දුආක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන් هيو قلت من بركربون أرجو إخلاص تركم من بركربون وربي فرنسا ورب الشكرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته